مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. مجمع حلقات الفاروق. هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة المشاهدين في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية التي اختارها الله لأهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسأل الله جل وعلا أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الله الكريم، وكما أسأله جل شأنه أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة، فلقد رجعنا اليوم في قناتنا المباركة ألا وهي جما تي في على موعد الذي عرفتموه وهو غندل إفام، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا الله جل وعلا لما يحبه ويرضى. فاليوم عندنا ضيف كريم وهو من غينيا كوناكري وكذلك من لبي، وكما عرفتموه أو كما رأيتموه في القنوات والشاشات، فكذلك كما عرفتموه وهو الشيخ الناصر جلو أو محمد الناصر جلو. أيوة نعم مسيب جلبة حريتي الله عز وجل إن جولي إدو أن باجمكم محمد صلى الله عليه وسلم مسيب جلبة محيورة لكم حيورا نقول الله عز وجل حرتنني جلبة بينكو أدنا julɓe ɓen ko laakara woni yo jang e kisal yo wonu e dow moɗon musidɓe julɓe nokku kala ko jolorɗon. allahu inna e wondanedemo yimɓe aljanna ɓen: wal malaikatu yadkhulun alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. e suratu ra'di, malaikaɓe natana yimɓe aljanna ko nder dambude aljanna e kala dambugal ɓenna jang e kisal yo wonu e dow moɗon saabu ko muññino ɗon. musidɓe julɓe, hande kañum kadi en arti e émission moɗon andaɗo e oɗo nokku men waɗaɗo barke jama tv. émission mon yiɗaɗo andaɗo woni gandal e faamu. musidɓe julɓe, hande kadi ɗen mari hoɓɓe ɓe andanteɗama ko iwran ɓen ka meɗen Guinée Conakry, ko wano noon kañum kadi ɓe inne ceerno Mouhammad Nasir Diallo. ɓawo ɗon en jonneɓe ɓe hiwro en tawa ɓe andinen ko kamɓe woni homɓe. musidɓe julɓe, hiɗen mari ko yowiti e yewtere meɗen hande toɓɓe tati. toɓɓere aranere nden ɓawo nde jonuɗen ɓe hewri koyo ɓe yewtan en fi Fouta Dialo. ɓawo ɗum ɗon toɓɓere ɗimmere nden hiɓe joguiti kañum kadi koɓe yewtata en seeɗa e yowodiri e politique. ɓawo ɗum ɗon kañum kadi en ombire toɓɓere sakkitine nden woni yoga e lande ɗe andanteɗe ma ibi musidɓe ɓen andi hiɗen invité ceerno Nasir e oɗo nokku men waɗaɗo barki jama tv. hiɓe addi lande hewɗe kono daruɗen lande ɗe andanteɗe ma e hawray tawa lande ɗen ɗen ɗon feƴƴay tawa no wonde teddungal hewtirden ƴettuɗen ɗen ɗon lande. inchallahu jalla wala weƴƴiten ɗen ɗon lande ko Cheikh Nasir faami wo e muɗum ɓe jaabo en. haray noon en junnata ɓawo nde junnuɗen seeɗa iɗen jonnudeɓe ɓe hiwro musidɓe ɓen. falyatafaddal mashkura wa ma'jura. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. on jarama jama lagine jama Fouta
haray koye hoore welo welo molanango mi heɓi o occasion ka média men Jama TV ɗo média waɗaɗo barki haray ko honneur molnaɗo ƴettugol konngol hiwro on haray miɗo hewtiga waɗi balɗe joni hiwragol on humpita on hoore mum haray mi landike si on fof hiɗon e jaam ondude ɓe gureji men ton si tawi hay goto nawna ko tiiɗi min miɗo e jaam yo Allah ɓeydu en fawde jaam. amin. Naam haray min ko Mouhammad Nasir Diallo ko Labe Sannu Kondel Johere woni ka amen gorol kolenkeɓe dewol kaliboriɓe ɓe mbudare iwdi naɗel. Naam haray ko ka sengo l'école mi ɓuri mutorde ko génie électrique mi waɗi université Gamal Abdel Nasser Conakry mi gayni ɗum 2014 mi waɗi kadi électromécanique ENAM école nationale des arts et métiers donc haray miɗo mari licence en génie électrique et BTS en électromécanique haray gila novembre 2022 ɗo haray mana dillande heyɗitunde nden ɗo sina ɗum dillande an aranere nden public première sortie public an ka leydi men Lagine ko avril 2016 tumande mi waɗuno conférence de presse mo toɓɓe tati aranun ɗum le maraboutisme ɗimmun ɗum la réconciliation nationale tammun ɗum la lutte antiterroriste ɗen ɗon toɓɓe tati mi yewtuno fewndo on tuma ko RTG on wonno ko waɗi couverture médiatique on hari espace no ɗon wano familia e yoga e média ji wano ambassade de Russie on imminno représentant ko tawe e yewtere nden donc ɓay ɗum ɗon feƴƴi waɗuno stand by e programme on ko novembre 2022 ɗo mi immiti wondude anniye kontingol lowre nden kande hattuno o yatuma ɗon ko fewndo on saayi ɗon fi Tumba musidɗo men on Tumba Jakite wonaɗo ñawede on nini ka procès fi makko lolli e nder yewtereji kelɗuɗi ko wonɗen seeditade e mum kon hano o artiste jomo Niger yimiri fi makko ni wi'i no yiɗi Lagine fof sabu makko no yeli heɓugol dewgal sengo kamme en Lagine haɗay battane ɗum mi miijiti ha mi tawi tigi tigi on ɓay ko worɓe Lagine fof fewtina komi tawaɗo e worɓe Lagine mi bankali baafal taho voilà donc wa fewndon sayi ɗon hari miɗo wondi e sonnaɓe ɗiɗo kono haray min komi polygame complet kadi wona mi hula reedujo sifa ce que j'appelle les Badamba et compagnie donc haray min soriraɓe am ɓen ɗiɗo mo be maɓɓe heɓuno sonnaɓe nayo machallah hay e goto e soriraɓe am ɓelle ɓuralan kelɗere bal hay si ɓe ɗiɗo noon ɓe hawtidirama haray miɗo ɓuuri ɓe donc haray min kadi miɗo fondi tummidirgol nayo ka an inchallah haray ko e ndellore ɗumanni joni haray en hatta waɗon ka présentation feƴƴe yeeso kene nam khairan inchallah Cheikh Nasir haray ko wona noon kadi yiɗuɓe Jama TV lan andi fenɗo ɓe weltori o moƴƴa noon kadi goto kala no jooɗi e nokku ko jooɗori hino ndarude on no tuuɗi noppi idan noon musidɓe en nani ko ceerno Nasir woni ko hewtini on kon kono en hewtineɓe hay joni kañum kadi yoɓe yewtu en toɓɓere maɓɓe aranere nden woni fi Fuuta ka meɗen haɗa noon hiɗen okki ɓe waktuji hawruɗi ɓawa ɗon kañum kadi musidɓe julɓe ɓe natalenge toɓɓere ɗimmere nden inchallah goto kala yo heeɗo konayto e Jama TV musidɓe julɓe aywa nam haray no mi holliri ɗo ni gila 2016 mi waɗi dillande fi argol ka espace public me en ka 2022 ɗo Allah addi oɗo sabu kono haray wana fi rewɓe tun fi
dewle tun woni hoore laawol angol fof bal miɗo wawi wiide ɗum ɗon ko yeru 5% ƴetti nder ton 95% on fof no arde haray ko honɗum woni ɗum ko piiji tati ara nun ɗum ko noddangol diina kan ɗum woni da'awal islam on yen geli ala ko ɓuri mawnude e ko ronuɗe mawɓe me en ɓuri daranagol kaaɗo diina ko kaaɗo diina woni ko ɓe jonniri wonkiji maɓɓe e jawle maɓɓe fiino ɗum ɗo wuurira haray ɓeɗo mawɓe me en ɓe waɗi ko Allah wi'i kon inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah propose ni gomɗinɓe ɓen fof commerce molanaɗo o wi'i haray enen gomɗinɓe ɓen yo en ittu wonkiji men ɗin e jawle men ɗen waɗen e fii makko on kanko Allah fi sabilillahi on daranagol diina makko kan o waɗana en honɗum en contrepartie o okka en o yeɗa en wela e makko on e yarluye makko on o okka en aljannaji makko nemaji ɗi luttal ɗin donc haray ko ɗum ɗo mawɓe en faamuno wakkili kadi engagé ɓe yarniri ƴiiƴe maɓɓe ɓe engagé jawle maɓɓe fiino kaaɗo diina darora haray ala ko ɓuri hittude e piiji ɗin fof ɓuri daranagol kaaɗo diina Allah ɓanginani en ɗum wonde ɗum no ɓuri wongol président de la république ma ɗum président de l'union africaine ma ɗum président de l'ONU ma ɗum président du monde Allah wi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin donc haray ko ɗum ɗo woni hadafu am ɓurɗo tiiɗude mawna o en geli noon si wi'ama diina haray no mofti piiji ɗin fof haray ala ko yaltiɗo kono haray mi serkiti e toɓɓe tati toɓɓere ɗimmere nden ko fii politique on haray en juuti yangodede fii ɗaɓɓugol laamu haray min miɗo yi'ani en juɓɓudi e stratégie e politique mo tawata si en rewri ɗon pellet haray en wopata laamu ngun ko arata ɗo kon si Allah jaɓi machallah donc haray mi wi'i ɗo yomi innu ko mi immo mi tindina kaari ko ni waɗirtema ko ni waɗirte ha o woopitoya ko waɗi noon hari mi essayino ado donc e ngal ɗo mi wi'i yomi immo min tigiri mi waɗira no mi fellitiri ko ni marsirta noon ha marsoya fof seedi to machallah donc haray ɗum noon ko ka sengo politique tammun ɗum ko muamalat ji ɗin ɗum woni business on ɗum woni gollodire ɗen donc ɗiɗo tati noon no haton jini e ko wiyete kon visibilité ɗum woni andidiregol sabodire heɓa ko wiyete kon audience hara si a ƴetti konngol no woodi jama ko yoni ko heɗitoma fof no andi ko kaari ni voilà donc dina kan no haton jini e on visibilité donc politique on no haton jini e on visibilité donc gollodire ɗen fof no haton jini e on visibilité ɗon donc haray enjeu de visibilité on no e nder dillande anden ko heewi tew ko yoni tek haray visibilité ɗum no serti e ko wiyete buzz par ce que ko wiyete buzz ko fenugol heɓɓitagol penale fii tun fiju ndaaru sifa wano ko wiyete grand p no jombodiri e edoxi yaw Côte d'Ivoire donc ɗum noon fof haray no andi ko simple cinéma fii amusugol galerie on heɓa maximum de visibilité donc ɗum ɗon e laawol mum min mi sifora fenugol fiju ndaaru fii tun créyugol buzz kala ko yalti ka hunduko an ɗo jogitore ƴakkirɗe ɗen haray koye hoore haqiqa mi woni Allah wi'i ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma baynahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin Allah humpiti e wonde o tagirali asamawji ɗin e leyɗel en siwana sabu gonga o wi'i o tagirali ɗiɗo fiju ndaaru si tawno himo siforno ɗum o waɗayno ɗum ka makko toon harayno haton jina himo tagi leyɗele kammo fi tum fiju ndaaru donc haray ala ka accen ɗeɗo ayeje ɗiɗo gongaji ukko ɗen e foro farare e fiju ndaaru wi donc haray komi wowli fi dewle kon ko non woniri ko haqiqa
si Allah muuyi yo wonu haray miɗo wakkili miɗo yeli si tawi Allah muuyali kadi haray miɗo jebbilani koddoruye haray no gelorɗen no mo immanike sifa ɗum aray koyo daɗɗir istikhar on ko tamugol e hakkunde si Allah newini laatini haray ko moƴƴere woni toon si tulti kadi haray ko ɗum ɓuri moƴƴude mana piiji ɗin fof no moƴƴi ko ɗum nelaɗo haawi alhaali gomɗin ɗon piiji ɗin fof ko victoire makko piiji ɗin fou alhaali on kala noone no présentori ko victoire makko ko ɗum waɗi si on wattani yila yoga e konnguɗi an miɗo wi'a je n'ai jamais échoué de ma vie et je n'échouerai jamais donc ko tippude on hadis nelaɗo selluɗo ɗon voilà donc haray noon yewtere men nden ɗo en yiilay nde ko wiyete kon fii lagine e fii fuutaka me en haray ko honɗum mi faala yewtude ɗo fii lagine e fii fuutaka men on yaafoto mi adora ɗi gimɗi daɓɓi ɗo lagine no weli fuuta no foti fuuta no foti si fotti feppi arti ka tawiji moƴƴi Allah hara wana ayri serti lanci janfodiri wardi hey wallah aadaji e tawiji mawɓe fuuta ko keyeji kelɗuɗi jogiteteɗi ɗi nafooreji heewuɗi siwana seeɗaji wurtirteɗi e dow neediji e hikmaji en artoyay e ɗi fof majji machallah peuple de Guinée, Basse-Guinée, Haute-Guinée, Guinée forestière et Moyenne-Guinée, il est temps que de part et d'autre l'on se rapproche afin qu'ensemble l'on s'accroche pour qu'ensemble l'on décroche, puisqu'il n'est pas souhaitable que l'on raccroche, car sachez que la fin est proche. Naam haray no ko gimɗi daɓɓi résimuɗi hadafu global on kono haray en arta e détail ji seeɗa ɗulle ko yewtugol fii enen hodduɓe kafi hawti fuuta ɓen yoga e ŋakkereji wonɗi hakkunde men toon ɓay hen geeli bani adam wona malaika nelaɗo maki kullum bani adam hatta haray neɗɗanke no heewi tun wondugol e ellaji tigi tigi on haray ɗum ɗon no wi'e wurin ko normal no wireten noon hay ñiiri e ɗengal hino haɓa donc haray yoga e ŋakkereji no hakkunde men enen hodduɓe fuuta ton ɓen haray ko ɗiɗo mi faala yewtude fii mu'um e hoore anniye sensibilisugol yo jama on accu ko hana accede kon voilà hadis on kanelaɗo ma kiɗa kullum bani adama khatta wa khayrul khatta'ina at-tawwabun haray kala bani adam ko waɗo ko faljowo ko wopo ko waɗo bakkatu haray ɓuri moƴƴude e faljoɓe ɓen ko ɓen tuuba ɓe rutto haray ko ɗum waɗi hadafu ɓangingol me en yoga e ellaji wonɗi hakkunde men ton ko fii yo en seedodir wonde vraiment ɗum ɗo ko ella etoɗen no ella on iwira tuuɓe ruttoɗen ka Allah toroɗe yaafuye moƴƴinen fiyo gila ɗo ɓeydu moƴƴude donc haray ɗulle ko honɗum si wi'ama fuuta jalo fuuta fulɓe jalo jalunke donc fuuta jalo ko nokkure ka fulɓe e jalunkeɓe kafi wuuridi ko ɓooyi duuɓi temeɗɗe fiwata wiw guluji machallah donc haray ɗum ɗo ko réalité ni en fof ko en haali pular kono en geeli haray ko fulɓe e jalunkeɓe kafi ton ko enen wuuridi wondi ɗen yewtude ɗengal gotal e woni hunde wotere moodi haray ko honɗum woni ɗin ŋakkereji ko justement ko wiyete kon injustice sociale c'est-à-dire iññidirgol ɓurdindingol ma ɗum iññidirgol ma ɗum konnodirgol ha ɗum haasodirgol sifa ɗin ɗon no hakkunde men ton yen geeli wano professeur Alpha Condé memminno
fi ko wiyete mande dialo ka fewndo élection politique voilà fewndo politique on fewndo élection ji feƴƴuɗi fewnditi o memminno fi mande dialo on mande dialo en fait na Alpha Condé créé ɗum bal ko phénomène woodaɗo si tawno ala no few o wawata no créude ɗum o heɓa doole ɗum o wawa exploitude ɗum goɗɗum bal ko ɓayno wooda o identifie ɗum o ari o exploiti ɗum à des fins politiques o exploiti ɗum à des fins politiques o resisi e mum kadi o heɓi ko faala kon o divise en o ari o hendi ko faala hendade kon ɗum ko procédure andaɗo ka politique noon ko le machiavélisme diviser pour régner donc o ari o exploiti ɗum ɗon o heɓi ko faala kon fewndo on saayi ɗon si tawino alaji selludalen diallo ɓeɗo moko baɓe me en yeesoɓe me en ka sengo politique ɓen fo teddinɗen sembinɗen soutenuɗen supportuɗen e nder ko feƴƴiɗo buy tigi on si tawino ɓeeɗo fewndo ka Alpha Condé yewti ɗum ɗo ɗon si tawino kamɓe ɓe heɓuno volonté politique e anditugol arugol Fuuta fenna ɗum ɗo wi'a wonde wona no woniri awa yeru ko woni ton kon yo enen wonduɓe hawti Fuuta ɓen yo en accu ɗin koto e konnaguuji ko honɗi woni ɗin ɓaya fuɗɗoto wolde fi sujet on tun ɓe faalema uƴindade ko tabu ko sujet tabu mo tawata haray jama buy sago mum wona yo fiiɗum wowle few koyo maawe ɗon koyo waɗe ɗon mubburu e hoore tenɗi koyo waɗe ɗon rondomi junjane tigi on haray noon fanni en wowlidiranali gonga haray anden en fokkita nokku en jiɓike en maapike hiɗen feggi hiɗen yani e ronku tamugol ko faala ɗen kon hiɗen jiɓi kon to feggiɗen kon ɗum waɗuɗen Allah wallahi ko sabu ɗe mawanɗe ɗe mawuɗen hakkude me en si en yewtidirali gonga tumbuɗen ɗum ɗo ittuɗen mubburu e hoore tenɗi on sancuɗen hoore nden ittuɗen karan e tenɗi wujuɗen ndu suku ndu nebban moruɗen nde hoore juri labaɗi fanni en waɗali ɗum en andata e ko wonɗen Allah noon no fodi ɗum inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah changeta alhaali e situation yimɓe ha ɓe heɓa conscience kamɓe tigiri ɓe décida changangol hoore maɓɓe ɓe changea si Allah changana ɓe donc haray ko honɗum woni ɗi ŋakkireji wonɗi hakkude me en joni yo yoga me en wi'u yoga wonde oɗo ko maccuɗo ɓeɗo ko ɓe runde ɓeɗo ko ɓe dande cangol ko daaleyankeɓe hara kadi hadafu wowlugol ɗum ko jasingol ko ittugol ndimu e nder ɗum hara ko en julɓe wuuriduɓe nokku gotu wona de julɓe heferɓe bal en fof ko en julɓe hara hiɗen wurin goɗɗum ɗum en juulidata juulirɗe goote ma hay yeru ko juulidaten kon no fiɓa fonda wonde ko kaariɓe tun gasata julnude kaariɓe gasata julnude harale ko haani koyo sartiji jullugol taƴe walline kala timminɗo ɗin sartiji foti komo dow saare komo ley saare ma komo dande cangol hara o ardinte o almo jama o si iwi ɗon en artika surrugol nokkeli men heewɗi koko annduɗen fiimungoy berɗe ɗe wona goote no senda fiw hay nokkeli ka tawata toon ko berɗe goote hara waɗa no waɗa ɓeeɗa ko nano ɓeeɗa ko ñaamo subhanallah ko en julɓe to yerude wondi nokku gootu en gasata surrindirde e berɗe goote ko arda e sendindirgol si en iwti ɗon hiyen geli ko yoga men tu woni resande yoga mana ko woɓɓe men woni jombande woɓɓe no fiɓa wonde ɓeeɗa kam gasatake gasata ɓeeɗa gasata jombande ɓeeɗa ko sengo woto tun c'est pas réciproque ka ɗum wona gongani ka ɗum ɗo ala hakkude men
no woodi i wallah no woodi hay hirsugol woɓɓe no fiɓi wonde si kaari en hirsi haray no harmani ɓeeɗa ñametake wallahi musidɓe julɓe jama Fuuta Jalo hara e hino ŋakkereji wonɗi hakkunde men ɗin ɗi hanuɗen jittidirde torodira yaafuye serta e mum fiw moƴƴintina hara seytane ala ka sora lombo wallah hara goɗɗo wawata arde heɓa ka sora hakkunde men wiya ko mande jalo en fof wonen hunde wotere yimɓe julɓe fotay ɓe ndimu hay e goto e men ɓura oyan ndimu ko fotata e tuggande meselal wallah si en daari ka tariha ko gire tati waɗi ado porto e fewndo porto e ɓaawo porto wallah ado porto piiji buy feƴƴi hakkunde mawɓe men feƴƴunoɓe qur'an wi'i Allah wi en e qur'an wonde wata en yiltito e cekitugol ɗum ñaawugol maynoɓe neeɗi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabitum wala tusaluna amma kanu yamalun Allah wi ɗiɗo génération ji ɗi feƴƴi dosieji maɓɓe ɗi hewtika Allah dargal ko gonga ko ɗum ñawoyte ton wona enen wodani yiltitagol e jittidigol ñaawa ɗum enen fewnditiɓe ɗo ɓen Allah ñaawitirta en ko ɓeya faggitino ɓaawo to duuɓi temeɗɗe yen terto ɗum ɗon joni noon porto ari hawtidiri en fo meɗen maccinɗini en duuɓi temeɗɗe ko alda e sendidirgol dow saare e ley saare e dande caangol fop ko fatu en fof en woni baɓɓatti wonaɗi sayidede e feere wotere duuɓi temeɗɗe ka ko hombo e me'en sortino e ley macca nga ko porto hay goto fop natnoɗe mum subhanallah hulen Allah gollitiron diina men kan ko adi ko sakkiti riwi ko adi ka ko sakkiti riwi ko adi ko ɗum ɗon woni ko sakkiti kon ni si tawi en suɓoto wi'indirgol maccuɓe hara en fof ko en maccuɓe awa nam par ce que ko ɗum ɗon sakkiti hiɗe yaltine ɓaale le macca nga ko porto ko honɓe wonno rimɓe ma ko honɓe wonno maccuɓe fewndo porto ɗo ko sakkiti ɗo hari en fof ko en maccuɓe porto ko sakkiti riwi ko adi hay qur'an no wondi e ɗum ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha no woodi yoga e ayaje ka alqur'ana ton adinoɗe arde e tawata nini si a jangiɗa a heɓay baraji kono ñawore majje woni effacé hande kadi ñawore majje gollitirtake sen ƴettiwa no ayaje ka Allah yewti fi beere wonde haray yon mana wata on yaru beere nden fewndo ka juulo ton ɗon ko yon accidir andi ɗen ɗon ñawore majje gollitirtake joni gila ayeje sakkitiɗe arde e mum ɗen tonguɗe beere fewɗen ka harmini kono ayeje ɗen montaka saabu ɗum hiɗe ton donc ko sakkiti kon effacé riwi ko adi donc hande kadi ko honɗum haani ɓay Allah okki en kutu e polgal mawɓe men fof wona dey ɓeeɗa tun dari ko mawɓe me en fof dow saare ley saare dande caangol bas guine hot guine forestiére moyen guine mawɓe men dendagal ɓe sertali e immagol darto fi no porto yaltira ka me en hetten ko wiyete kon indépendance ha hettuɗen indépendance on le 2 octobre 1958 hande kadi gila ɗon ko honɗum hanuɗen waɗude ko ɗaɓɓitugol jagguji feƴƴunoɗi ado porto e memmintingol fahin wi'ugol ɓeeɗa ko maccuɓe ɓeeɗa ko rimɓe subhanallah e hino ko ñoƴƴuno en kon
e hino ko kaluno en kon e hino ko haɗuno en heɓugol ko wonɗen ɗaɓɓude kon. hay joni kay ɗum ɗo yo Allah tawan en hara hatti ka hatti ton hande kadi gila ɗo haray hiɗen torodiri enen wonduɓe Fuuta ɓen fiɓen tabintinen wonde en fof ko e rimɓe fotay ɓe ndimu hay e goto e men ɓura oya ndimu ko fotata e tuggande meselal jaɓen juulidugol e juulirɗe goote wata gooto keran oya darnugol juulirde ka koɗolum mu'um nam yo tawmo bemen no gasa almade oya no sariyaji diina men kam wi'iri non moodi gollitiren diina men kam eɗen wallini diina to eɗen jokki beleɗe ko qur'an rentini e mum kon tigiri aro ayta man ittakhadha ilahahu hawahu e a yi'aali on ƴettuɗo beleɗe mumɗen waɗi ɗum sanamuru mum rewetenu ndu lonto Allah ko ɗum tigiri wonɗe waɗuɗen hakkunde men to par ce que koko wonɗe wadde ɗo ɗum ɗo wona e diina teppi wona e sariya leydi men teppi ko e beleɗe simple hi accen surridiren watta en sendu berɗe hi mayɗo e men wo naɓen surrenmo e berɗe goote nokku gootu hi yo taw mo be men no gasa resande e ɓeya hi yo taw mo be men no gasa hirsude oya ñaama e non wata gooto e men fillito udditugol hunduko mum wi'a kaari maccuɗo ma runde ma wowlugol konngol jaasingol goɗɗo rawani yanko subhanallah bani adam mo Allah wi on walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fi lbarri walbahr wa razaqnahum min altayibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah wi'i o tagi o teddini fi bani adam o ɓurnimo e dow ko ɗuuɗi e tagu makko ngu Allah ɓurni bani adam e hoore malaika e jinna an ara hayfina on wiya on rawani yanko subhanallah Allah humpiti en ko fi honɗum o tagiri en o waɗi en leƴƴi e gori ya ayyuha nnas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum ko onon yo yimɓe ko wiyete bani adama kon fof naati ɗon gorko e debbo paykun e mawɗo porto e ɓale Allah wi ko menen woni ko tagi on immorde e gorel e deyel min waɗi on gori e leƴƴi e noneji sertuɗi fii honɗum ko fiyo yoga e mo on jaggu ɓeya inñina ɓeya wiya ko menen ɓuri on ko maccuɓe amen ko runde amen ko simplement lita'arafu ko fiyon andidir ko fiyon waɗu ko wiyete kon symbiose mo be mon no wondi e atuji feereji particulier ji yon tumbodir mo be mon waɗon juuɗe baaɗi mo be mon hendina oya moƴƴereji ko woni e mum kon folotiren e moƴƴugol jikku khalaqa almauta walhayata limadha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah wi o tagi mayde e gurdam fi honɗum fiyo dardo en o ɓangina ko homɓe men ɓuri moƴƴugol golle golle moƴƴugol jikku ko fi moƴƴugol jikku Allah manti wa innaka la ala khuluqin adim donc Allah wi c'est-à-dire la sagesse derrière la diversité c'est la complémentarité bani adam mo be no mari atuji e qualité ji personnel ɗi tata ko kanko tun jogi sen dari wano o empreinte digital hoore honduko ko takketen honduka carte d'identité me kala bani adam no wondi e empreinte digital mo tawata ko kanko tun jogi on no gila aduna dawi yimɓe mayɓe ɓen ko feƴƴi kon fuu
yimɓe aroyayɓe ɓen fof e yimɓe 8 milliards d'habitants ko wuuri aduna on kon fof fewndo ɗo kon fof hay e gooto mara sifa empreinte digital ma on ɗum no mari mana nolnaɗo ça veut dire gooto kala e men no mari particularité mo o hertori moƴƴere nde kanko tun o hertori Allah wi o sendidiri en fiyo en moɓodir wonen hunde wotere mo be hendina oya nafoore ko woni e mu'um folotiren ka moƴƴugol jikku wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun saari o ila mawfiratin min rabbikum ko ɗum ɗo hanuɗen ɓurodirde e mum ko gomɗinal ngal e kulol Allah ngol ɗum ɗo haruɗen adodirde e mum ɓurnodira e mum wona bonugol jikku wayti Allah andu ɓay Allah no andi en cippay e konko sertuɗen ɗon innen ɓeeɗa no rawni ɓeeɗa no ɓawli ça veut dire ɓeeɗa no ɓuri ɓeeɗa majjere molanade muradu seytane mo Allah haji en e mum on inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir seytane ko gaño mo jogitemo gaño ko o noddata ko ukkoygol on e yiite jahannam Allah wi'i wonde noneji on wana dey yo fi yoga e men jagguɓe ya sabu ɗum wana yen inñidir sabu ɗum bal ko fi ko ɓuri e me'en ko woni ɓurɗo hakkunde me'en en fof ko ɓurɗo ka makko kanko Allah wo ko hombo ɓuri ka makko ko ɓurɗo kulol Allah wo ɓurɗo kulol Allah wo ko on ɓuri ka Allah ko on ɓuri ndimu ɗum foti komo dow saare ma komo ley saare ma komo dande cangol en famodiri ndimu wana e leñol woni donc haray ka hombugol yewtere nden haray en torodiri moodi tuuben ruttoɗen torodire yaafuye ɓeyde moƴƴinde wondigal ngal hakkunde me'en en torike leader ɓe men ɓen en torike Alaji Sellu Dalen Diallo en torike leader ɓe men hedditiɓe ɓen monsieur Bawuri honno leader ɓe men ɓen fof leader ɓe men ɓen Fuuta fof en senda kilo en jarama on giɗo handaɓe ko ɗum waɗi leader ɓe politique lagine ɓe fof tentini fi ɓe ka me en Fuuta Diallo en fof yiltitoɗen waajodiren sensibilisidiren hakkunde men ɗum haton jina goɗɗo men no hendi laamu si wawa wajade ɗum goy koko wawɗe wadde fewdo ɗo si en heɓali cuucar reedu waɗugol ɗum fewdo ɗo kondetuma waɗoyden ɗum aray alhaali holli hay laamiɗen e watta ma fe welay kokon fata e tun uura ko wawɗe wadde fewdo ɗo ko waɗen ɗum watta goɗɗo e men hulu felore felowo fii ɗum no tawa e qualité ji ɗi Allah wacciri gomɗinɓe ɓen ka Qur'an wonde wala yakhafuna lawmata la'im ɓe hulata felore felowo fanni hiɗa felliti ko e goonga wonɗa hiɗa wondi e Allah tumbu goonga on wata haccite e felore felowo en famodiri fanni e waɗali ɗum ko angal waɗugol ɗum wonno ko ñoƴƴi en torodiri waɗugol ɗum gila ɗo en yi'ay si en hettata hoore men haray en hetti hoore men nam inchallah haray ɗo e wawi feƴƴude e toɓɓere yeesore nden kala ko hedditi jama on addu e kalande ellala inchallah haray musidɓe julɓe weltani ko ceerno Mouhammad Nasir haray yallah on yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude joddi wa illa musidɓe e hande kañum kadi welo en heeɓi ɗum ɗo e oɗo nokku meɗen Jama TV ɓawo dandantedema ceerno Nasir ɓe ari ɓe woni hoɓɓe meɗen ɓe weƴƴiti nde ɗo yewtere labade nde andantedema ɓe yewta fiika meɗen Fouta Diallo ibino fuɗɗi ɓawo ɗo ha ko fewndi ha ko woni arde ko musidɓe julɓe ɗeɗo yewtere koyen ɓeydu tun wattangoyila musidɓe julɓe ɗo fayda ala komi ɓeytata ɗo andi ko ƴettata juuri dewta e dow juuri ko fiyo miran jeɗen yoɗo hetto yetta baɓe ɓen heɓa ko rottane wa illa tun e ko wonɗen e aybidirde kon nela ɗon ko ɗum makane wala tajassasu watta on wiƴodir watta on wowlidir konnguli kanduɗi
ko yo accu allahu azza wa jalla hoore mum no wolne wonnedema kadi wala tajassasu wala yaghta ba'dukum ba'dan wata en wiƴƴodir wata en aybidir wata en sabotidir ko waɗi ko yimɓe yoga ɓe jogii meɗen ɓuri ɓeeɗo hande kañum kadi ɓen ɗon ɓe wawata naɓiduɗe ko ɓe naɓidali wo koyo ɓe sertu si ɓe jogodirali wono Allah on yamiri noon wondanedema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu jogodire porto ine honno la union fait la force mi anda wonnedema jogodirgol ngol ko ɗum woni doole ɗen idan musidɓe ko ɗum Allah o noddinge muɗum ko yen jogonde yurmodire sabu Allah on inni en e suratu Ali Imran o tawno en wondanedema hari ka en ayruɓe en yiɗidirano o tawi en e tondu yiite jahannam Allah on inni fa anqadhakum minha o sorti on o dandi on e muɗum idan musidɓe julɓe ko honto reweten fi en waawu foolude fi en waawu heɓugol hunde nde doganɗen duuɓi musidɓe julɓe koko Cheikh Nasir inni ɗo kon tun ko yen jogondir accen menen ɓuri ɓeeɗo en faami ɓurɗo on ko diina ɓurɗo e yimɓe ɓen ko ɓurɗo e huldallah o ko on ɓuri sina ɗum fof no fota ndaaru annabajo on ko noddira ko maccuɗo wa annahu lamma qama abdullah subhanalladhi asra ala abdihi ndaaru Isa ko honɗum inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya min ko mi maccuɗo Allah o si tawi Allah on inni wondaneda mo ndaaru e annabi oɗo Ayyuba Allah on inni inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab min tawnude o ko muññiɗo embo moƴƴi jeyaɗo annabaɓen fof ko Allahu tabaraka wa ta'ala noddirta ɓe ko maccuɗo an on si tawi Allah azza wa jalla noddiriɓe maccuɗo ndaaru Allah inni subhanalladhi asra bi abdihi leylan min al masjidil harami ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu ɗum ɗo fof ko fi honɗum linuriyahu min ayatina al-kubra ndaaru Allahu azza wa jalla ko woni noddirɗe maccu jeyaɓe makko ɓen annabaɓe makko ɓen nelaɓe makko ɓen ko honɗum ko maccuɓe an si tawi noon an a wi wona a maccuɗo ko kaare jo woni maccuɗo awan wolanimi an ka honɗum Allah inni wondanedema e suratul maryam ala goto e moɗon illa ati rahmani abdan tawoyey Allah on tawa ko maccuɗo ene an a yahoye tawa Allah ka pullo ka a tawayemo ka hunde kaari si wona a tawayemo ka maccuɗo idan musidɓe julɓe ko ɓe yewten ɗo kon ko yen jogodir accen menen ɓuri ɓe accen bonnidirgol indeji ɓeɗo ko daaliyanken ko honɗum e ɗuma noon to tawi o daaliyankejo wallahi mo wonɗa wiide ɗum o si rewi Allahu tabaraka wa ta'ala huli Allah o naata e aljanna an wiiɗo ka pullo on eɗa jogiti ka ɗum a aybinimo a sabotimo a bonni fi makko a rewali Allah o sa maayi a naata ko kosa yite jahannam ɓawa ɗon ko honɗum teddungal ma nafu maɗuna musidɗo wattan yila jogitoɗa yimɓe ɓen fof wanoma on fof kon gotum ndar ko ɓandu ma ɗum ko ɓandu o jogiti ko sukundo woni fuɗude muɗum kono wayno ko noon wawɗa idan musidɓe julɓe ɗo hiɗen raɓɓindinade waɗo wayla tu ndeɗo toɓɓere ko toɓɓere yajuno andantedema hiɗen yiɗuno ɓeydutugol e muɗum ha noon kono so tawi Allah newni waktu on no heddi e ɓeɗo yeyi e muɗum seeɗa hiɗen jonde Cheikh Nasir kañum kadi fayin ɓe kontina en ka hino nam ko placement hun daɓɓo mi faala wadde ɗon ka seedi ɓeydugol tentingol ko wonɗe yewtude ɗo fimum kon yen geeli ko ɗum ɗo tigiri soruno hakkude musidɓe men aranɓe ɓen ɗum woni Alaji Sayfullahi Diallo Diary bari 3 bari Jawadu Diallo Yasin ko wallahi ko nde toɓɓere soruno hakkude maɓɓe ha ɓe ronki wonugol hunde wotere ha ɓe faɗi siko woni ko woni mo anda yo lando anduɓe ɓen no andi ɓe anda ɓen anda kono wallahi ko ɗum ɗo wonno tuukun ma tuungi tuundi ndi wonduɗen ndi looten laɓɓinen ɗum ɗo yo Allah laɓɓinen e mu'um haray gila ɗo inchallah en waynodiri e ɗum ɗon yo Allah lootu en laɓɓina en e mu'um yiiten hoore me en ko Allah wi kon inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim desiden anniyoɗen ko laaɓi poy wonde en change Allah change nayi aywa nam
idan musidɓe julɓe hiɗen jarna ɗon cheikh ibrahima nokku ko ɓe joɗori ɗon aya momi jangi ɗo joni woni subhanalladhi asra bi abdihi mi inni asra ala abdihi ko min falji haray ko asra bi abdihi cheikh ibrahima nokku ko joɗoɗon no hiɗo dara men yallah on ɓeydo gandal ngal ayyadakumullahu bi nasrihi haray koko ɓe maki ɗo kontunnane nena ɗo maki kala bani adama faljay idan musidɓe julɓe en faami ko bi abdihi musidɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ɗum ɗo wanno makkatul mukarram ɓe dari nde ɓe nelano annabaku ngu ko ɗum ɓe atino ittude ɓe waɗi fof no fota ter ɓurɗo wo ko ɓurde hulde allah o ari ɓe yiɗidiri ɓe jogodiri islam mum fooli tawde goto kala e maɓɓe no faami min e kaari meɗen fota maccuɗo an on e min meɗen fota oɗo e min meɗen fota oto e min meɗen fota simin huli allahu on meɗen fota ko allah o hay goto ɓuraɗon hay e goto awa hande kadi allah on udditi dambugal si tawi a wi ɓeygu ma a nandintinimo e nene ma rinɗi maccuɗo si tawi a huɗike rinɗi kala wo ko waɗɗa fayida allah on honɗum lerɗina ɓe honɗum yoɓe rinɗi maccuɗo fi yo fow yo iwu e maccugan kaku wona jeyaɓe allah on fof fota rewa allah on julɓe ɓen faami ɗum ɓe gonɗini ɓe jaɓi ɗum ɓe rinɗini jeyaɓe ɓen ɓe fof ɓe jogodiri ɓe yaadi ɓe waɗi jihad dina islam on fooli tawti en ɗo ndarude oya innuno bilal wonde nedemo ɓiɗɗo oya ɓawluɗo nelaɗo maki ene ankarijo e hino e ma fiipiiji majjuɓe hay joni ɗum no heddi e maɗa ida musidɓe julɓe nde ɗo toɓɓere ko juutude ɗum fi wata confusion waɗuɗon seeɗa haray wana wi'ugol yo woɓɓe rinɗinɓeya wonɗen ɗo dey hay e goto men wana maccuɗo goɗɗo nini ka men ton ko fof ko rimɓe hoddi ɗon en famodiri donc en fof hiɗe yalti e ley macca nga ko porto ɗum ɗon riwino déjà ko feƴƴuno ɓaawo fof ɗum ɗon feƴƴi honno état lagine o annili ɗin kosokosoji ton fof hay e goto wana maccuɗo goɗɗo ko en fof koye rimɓe wana yo jama o sikkuɗon awa joni komi yawmi rinɗino e maccuɓe am ɓen de hay goto mara maccuɗo ton hay wonam haray voilà ɓe anintini ɗon toɓɓe laɓade haray koko yewɗen ɗon ko joni ko law zamanu nde annabajo on jonnano yoɓe noddu e diina ko laawol hongol annabajo on alayhi salatu wassalam rewno fooli ko ɗum wonɗen wowlude wona ko fewni feeno ɗo ko waɗi en fof hiɗen andi surutu ya heɓu maccuɗo hiɗen andi ko laawol hongol heɓata ha heɓa wiya oɗo ko maccuɗo an ko julɓe heferaɓe haɓi ko wona noon kañum kadi tawa no ardi on ɗon jihaadi ardiɗo gonɗimɓe ɓen woni amirul muminin on tawa ko on ardi ɓaawo ɗon heferaɓe nangama ɓe haɓɓama ɓaawo ɗon worɓe ɓen ko maccuɓe rewɓe ɓen ko horɓe ko homɓe men no nanga fuuta tawi ko jihaadi worɓe ɓen wiya maccuɓe rewɓe ɓen wiya horɓe ko hombo yahuno on jihad ko honto waɗuno ko hombo laamino yeeso ɗon musidɓe ɗum noon sen landama ɗum ha janggo heɓata réponse muɗum joni noon ɗum ɗon e hoore mum ko ɗum wiɗen en ala yiltitade wiƴƴitagol ɗaɓɓita hoore binde ɗum ko feƴƴuno haysi tawi wonino awa jaggu porto effaci ɗum ɗon ɓaawo ɗum ɗon en hetti indépendance état lagine on ko état démocratique et laïque wona état islamique état on immi wi'i tonga hirsu hay e goto wona maccuɗo goɗɗo en fof koye rimɓe fotayɓe machallah c'est que wona en immoduɗo e amalgame ma flou hay e goto wona flou hay e gotum koyen fiɓu faamen wonde ɗum ɗon hari ko alhaali majjere wi'indirgol ɗum hande kadi ka hedditiɗo wonagoye jeejo wona jeejo dey wona jeejo dey en yewtiɗo ko sensibilisation on ni kono min si sensibilisation on gasi haray ko ñaande hikkiɗon en famodiri voilà joni feƴƴen e mawdou wona musidɓe julɓe haray ɓe yewti hen ɗo kane ɓe nuh inuno ko wonnede mi noddi yimɓe am ɓe doyi e feññinalngol ɓe suuɗalngol ɓe kono noon ɓe jaabaki idan musidɓe julɓe hiɗe nattande e toɓɓere men immere nde woni yoɓe yewtan en e koɓe immani kon ko wiyete kon e politique on ok naam haray nomi holliri noon ka introduction ko fi piiji tati woni
objectif ji an ɓurɗi towude ɗin ɗum woni noddangol dina kan go'o e fi politique on ɗiɗi e fi business ji ɗin tati donc haray ka sengo politique mi eɓɓuno créugol parti politique carrément par ce que mi inni on hande kadi komi décidi wona innugol miɗo tindinde kaari ko ni ma ko ni waɗirta ma wattitirta ko min tigiri miɗo immade mi waɗa ko mi felliti ko ni on en famodiri donc mi tatonuno seeɗa minni est ce que mi créata parti donc mais mi évalue mi tawi est ce que procédure administrative ji hanuɗi waɗude ɗin fou waway heƴude e nder o tan hedditiɗo ɗo mi heɓa agrément parti an on wawa wonde candidat e élection ji satiɗi ɗo ɗi mi tawi c'est pas certain mi tawi haɗi mi daara e nder parti ji wodaɗi ɗo ɗi ko on bo mi gasata tawtude mi analyse ɗum ko juuti mi yehi mi yiide e yeesoɓe ɗuɗuɓe yeesoɓe parti politique ji buyi ɗi mi lintata ɗo ɓawo ɗum mi waɗi torare Allah hertinde mi waɗi istikhar haray ko raɓɓiɗi kon Allah ɗowinmi e o parti PDG RDA parti PDG RDA parti démocratique de Guinée rassemblement démocratique africain haray e hoore analyse lugguɗo e hoore tolare Allah hertinde mi yehi e o parti ɗo machallah parti Allah inno Ahmed Sékou Touré on rahimahullah haray si wi'ama PDG RDA parti Sékou Touré hande buy maƴitay fi honɗum jagguji buy feƴƴi cenɗe ɗen fof ko fi ko men kon ɓurɗen andude min personnellement mawɓe an sifani kelan jagguji feƴƴuɗi hiɗen andi en jangi kadi histoire on hiɗen andi kadi modi ɓay wana ko neeɓini yoga e wuurnoɓe fewde on tuma hani no wuuri wana ko neeɓini no anda donc jagguji buy feƴƴi en ala serkitude linta ɗum ɗon ko haqiqa hay e goto wawata yeddude ɗum ko condamnable kadi kono haray ko honɗum woni solution ɗum ɗon ko entretenugol hen ka ko nourisugol esprit de vengeance non bal ko prévoyugol ɗum ɗon dans un cadre de réconciliation nationale réelle c'est-à-dire un véritable cadre de réconciliation nationale mo tawata haray ko jittugol jonnita haqqeji waweteɗi jonniteɗi ɗin ɗum woni dédommagement ma moƴƴintingol ko gasata moƴƴitude kon fof torodira yaafuye fi ko gasata moƴƴitude kon ƴetta engagement état on ƴetta engagement wonde ɗum ɗon fillitotako kamma en handi taggendi ɓaare en famodiri ɓawo ɗum ɗon ko hedditi kon accen e juuɗe Allah ko Allah wi kon tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wala tusaluna amma kanu ya'malun ko ɗum ɗo woni solution nden lowre ɗon kono haray si feƴƴi kan jagguji qualité ji buy kadi hari oɗo parti no sifori Elhaj Ahmed Sékou Touré no sifori qualité ji buy non seulement ko e ley o ko wondude o parti ɗo hettuɗen indépendance yaltuɗen e jaggu porto ɗum ko buy noon donc ɓawo ɗum ɗon hiyen gueeli fewdo PDG RDA fewdo laamu Sékou Touré hari awa ko état on ko jaggu état on hula wana jaggu population hakkude population hari goto jeejaka jaggugol goɗɗo jama no woni en sécurité yeru wonɓe jangude ɓen no heɓude golle industrie ji no woodi Sékou Touré ko faati hari usine 300 usine no woodi e nder leydi Laguine 300 usine ɗum no mari preuve ji no mari trace ji jama anduɓe ɓen kadi no andi wana ko woɗɗi donc ko ɓaawo ɗum ɗon jokkituɓe ɗon ɓen ha ka fewniti ɗo foro faranni lancidiri bonni c'est-à-dire non mo Laguine wi on porto ɓen ha hettuɗen indépendance ɓay Sékou Touré maayi arituɓe ɗon ɓen somiti wi o wuy hakkude choc no on e wuy on
ko ɗum ukki en ko e nder talla lakke ɗum wonɗen ɗo. Donc haray artirgol no on tabintinamo hande kadi hakkunde men e portoɓen wona partenariat d'égal à égal, sans ingérence, sans paternalisme, sans France-Afrique, sans aucune forme d'influence. Ko wiyete kon hande le panafricanisme vis-à-vis du néocolonialisme occidental. Donc hande ɗum ɗo haray mi wattani yila mi tawi vraiment ko oɗo parti woni le plus grand parti panafricain de Guinée et d'Afrique d'ailleurs. D'accord. Donc haray min on mi yehi e oɗo parti ko e oɗo parti mi noddata population la Guinée on fo arten ɗo tamodiren immintinen ko moƴƴi kon immintinen développement leydi men ndin no Allah wi'iri noon ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله ويسي تاوي en pottini koto e konnaguji ñindirgol hakkunde men ko yewtuɗen ɗo joni ko en woni gomɗinɓe hulɓe Allah Allah wi o udditanayi en ko wiyete développement kon ɗum iwranayi en dow e ley nano e ñaamo fottita. Wallahi mi yi'ali leydi wotiri hay e wotiri e nder aduna on nini ɓurdi lagine barki e ngaluji. Allah ko haɗi enen ɗum ɗo ɗum fof enen ɗum ɗo wona geɓal me'en. Wallahi ko sabu ɗe toñe wonɗe hakkundeji me'en ko sabu en sanzanali hari hoore men ɗum fof. Donc hande kadi itten ɗin koto e konnaguji hakkunde me'en wonen yimɓe hulayɓe Allah yimɓe gomɗinɓe Allah fodi wonde o addanayi en développement on cenɗe ɗen fof ley e dow nano e ñaamo. Ngaluji men ɗi wona geɓal me'en. Donc haray ko ɗum ɗo min o message ɗo mi mari komi hewtina jama lagine en fof ka sengo politique. Haray miɗo ka PDG RDA miɗo noddi jama on fof no tagol e o parti ɗo fiyon gagno élection ji wonɗi arde ɗo ɗin yaltinen leydi men ndin talla lakkeji feƴƴuɗi hetten hoore men heɓen développement mo ɗaɓɓuɗen on uddital e ɓantal e peewal e polgal. Nam aywa nam haray yomi addu landa ɗen ka si tawi tan no heddiɗo wawi addude soɓɓundu ndu falɗo en ɓeyduɗ man. aywa nam haray musidɓe julɓe en jarni Cheikh Nasir fayda ɗo min on ala komi ɗuɗɗina haala ɗo ɓayi ko yowodiri e politique on fayda on tigi ɓe haaldede men fewno ɗo hari hayran yani mi ronko andude komi hikkori ay wona mi andali ko dow mi iwrata walla ko ley fayda ɗum ɗo wona mi andana dal hay hunde geli mi jaɓana on ɗon seeɗa konkon ɗon sifade ɗon mbuy emen no wondi e ɗum wiwgol politique acciden politique on e politicien ɓe ɓen joni noon en seedodiri won gogo on taw sikkugol wonde islam e islam ala e politique ala islam ɗum ko faljere no naɗon sa naɗon no kono ɗo ko concept miɗo andi ko idéologie généralisée Qur'an wi'i wama farratna fil kitabi min shay hay e hunde ala ko Allah acci woni o waɗali ka Qur'an donc piiji ɗin fof no nder to dina men kan no mofti piiji ɗin fof donc l'islam n'est pas incompatible avec la politique lanɗo men on fewndo ɗo lamɓe men ɓen lanɗo men wona julɗo e politicien ɓe men ɓen sen ƴetti wano Alaji Sellou Dale ma professeur Alpha Condé wona julɓe ko ɗum dey subhanallah politique on e dina kan no wawi hejjude yaada tigi tigi on haray en accidi politique on justement e ɓe kippuɓe ɗum ɗo e nder ɗiɗo duuɓi 15 feƴƴuɗi ɗo modi en yiitali laawol en hettali hoore men ka en hetti hoore men en yiiti laawol donc hande kadi noon woodi jooma gandeɓe wi'uɗɓe que la pire des folies c'est de continuer à faire la même chose en s'attendant à des résultats différents c'est-à-dire ko woni feetere ɓurde hulɓinade nden ko kontingol fillinnagol waɗugol hunde wotere habbito résultat ji sertuɗi
ko wawɗa wadde perda kon si a continue waɗugol ɗum ko perdi tu woni nder ton. Donc hande kadi wata enen en série no politique on bal engage oɗen no gasa hara ko e men Allah waɗi solution ɓurɗo moƴƴande leydi ndin fof on. aywa nam haray ko ɓe yewdi kongoyi no famini musidɓe haray simi faami Cheikh Nasir anduɓe dina kan kamɓe kañum kadi wota ɓe ronku arude e politique on yoɓe ar fino ɓe wawa ardonade leydi ndi wawa en wallitade ka. haray noon kañum kadi musidɓe julɓe si tawi ko noon yewtere nden no famini kañum kadi hino yondinore e muɗum ko waɗi Cheikh Nasir si tawi Allahu azza wa jalla no newnaniɓe woni jogagol e alluwal e bangal porto ɓayɗon on e nani ko sortant d'université ɓawa ɗon kañum kadi musidɓe julɓe ɗeɗo ayeje ko ɓe woni en addana ɗo fof iɓi ko ɓe tooliɗo ɓe fonta ɓe milan joɗude e maɓɓe ɓe reena hay nokku ɗum ɗo fof no yaltude ɗeɗo ayeje no yaltude ko hoore awa ɗum ɗo wona innugol ko hebilana joni ni walla une semaine ni ɗum ɗo koko on togi jangi janguno muɓiti wawa addirde ni aya ko faala wono addude ala e faljude ida musidɓe julɓe sifa ɓeɗo kañum kadi no haccon jini e wallitede sembine e muɗum fiyoɓe wawa hendagol koɓe faala kon haɗa noon ko Allah indi kon to wonnedema ko Allah woni jon laamu qulillahumma malikal mulk Allah woni jon laamu o ƴetta laamu o jonna kala mo faala mo ƴetta laamu ngon kañum kadi e jungo kala mo faala musidɓe julɓe haɗa yallah on lamminan en lagina jonnana en leydi ndi kala ɓurɗo handude e nokku kanko Allahu azza wa jalla andi enen en anda ko ɗum Allah inni wonnedema kanko mo andi enen en anda ida musidɓe julɓe Cheikh Nasir lande hewɗe no ari ɗo haɗa hiɗe timmi lande jeego hay wonam lande aranangal oɗo inni oɗo wiyeteɗo ari ɗon karmakojo goto wiyeteɗo kambannoɗo lanɗo on inde nden inde kam wi dali nde aywa nam on ɗon o inni on ɗon o kambanno lanɗo on seeɗa o inni joni wonanedemo lanɗo on himo okkimo embere 18 jours ma ɗum 28 jours wonon onon yaltuɗon innuɗon haysi lanɗo on hulali onon hiɗon on wallay lanɗon hay hunde heɓatamo wo joni onon koye honɗum ɓaarino ɗon ha suusuɗon wolde ɗum enen ko onon okkori lanɗo on lekki ka on yiide oto ka ko laawol hongol ka ko honɗum dal tippuɗon ha wiwɗon ɗum ɗon heɓata hayso hulali. Ok ko e tawhid simple mi tippi machallah gogo on taw sivuɓe lam ɓen no andi wonde miɗo taƴi hare hertinde déclaration de guerre totale hakkunde an e groupe aji tati karama ko sihir e ñanne e jinnaji bonɗi ko 2016 mi wi'i miɗo taƴi hare hakkunde an e ɓeeɗo machallah wata goto e amen fowtano oya ken e gundo ha laamu goɗɗo e amen follo wallah en famodiri mi heyɗintini ɗum gila novembre 2022 ɗo e nder intervention ji an ɗin sivuɓe lam ɓen no andi donc ko déclaration de guerre neɓuɗo mo tawata alhamdoulillahi ha ka fewnditiɗo Allah no okkimi kutu e polgal e mu'um e kamɓe hiɓe yani machallah qul jaa alhaq wa zahaqa albatilu inna albatila kana zahuqa si si gonga on ari inna Allah subtilu mere nden yahay tun donc haray Allah no humpiti en par ce que Allah no yewti fi ɗum ɗo goy o sihir nguɗo bile oɗo karama ko batini sihir subhanallah ɓay wona ɗum ɗo woni yewtere hertinde nden ɗo par ce que ɗo andi min ko e nder on talla lakke ɗum mi heɓi ɗo plainte e nde goɗɗo e maɓɓe portaninmi plainte mi yehi mi waɗoye 2 jours ka DPJ min ari ka tribunal dixine ɓen ɗo wi ɓe yiyali ko ɓe jogoranmi ton ɓenni yomi artu ka suudu donc woni o heɓali ko faala kon kono ko e nder nde hare wotere fi honɗum wallahi talla lakkeji probléme ji e tanaji e lorraji ko leydi men ndi wondi e mum kon fuu nguɗi mbilewuji o noone karama ko sihir e affaire ñanne ma jinna ko ɗum woni hoore e binde lorraji men ɗin fof machallah
komi spécialiste jo en ruqya shar'iyya en famodiri donc miɗo andi domaine on machallah komi andi fimu mi woni wowlude si en ƴettoyi kadi yewtere hertinde fimu en développay naaten en profondeur la inchallah Cheikh Nasir nam donc on ɗon ko o landi ko mi anda si en jaabike landal ngal ko fii hon ɗum ko humpa ko hon ɗo ok voilà donc si mi arti e ɗum ɗa fof ko ɓangi maintenant mo fa sori on ɗon koye nder ɗum o jeeya ko mbileeru ko honno on ɗon immorta jiiɓita haqqillaji leydi fof fewtana état on fewtana lanɗo leydi ndin ɗum haray wona en fof fewtana haray ko en fof ko jiiɓitugol leydi ndin fof nde wotere ɗum jam waali ke tallike hoore ɗum haray tawhidiyam koɓe wonɓe ɗon ɓen ko ɓen ɗon nanguitete hena ɗum goɗɗo immota ko inde seytane par ce que ɗen andi ɗum noon ko golle jalanno ko golle seytane noon mi wi'i wonde wona kanko wowli ɗum bal ko seytane ari wowli ka hunduko makko mi immi mi fennimo wona fii ko min woni fune colonel Mamadi Doumbouya tun dey ɗum ko darande leydi lagine fof noon état on si sutanama haray ko jama leydi ndin fof sutana donc mi immi mi fennimo mi wi o fenay haray bi idnillah mi neutralise métaphysiquement tooke konngol makko ngol kala ko wonno toon boni bi idnillah laatota ko wonirta noon Allah ƴentini waɗi barke e ɗiɗo konnguɗi ko ɗum ɗo woni ko laati no jama on fof seeditori noon machallah Allah hino wi'i hino yewti fi nduɗo mouradu ka aya 102 de la sourate 2 sourate Baqara aya 102 ka wattaba uma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman aya on no juuti seeɗa Allah wi wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah kamɓe bomɓe ɓen ɓe wawata lorrirde mbilewuji maɓɓe ɗin si wona Allah newnani ɓe ɓay ɗon ko Allah newnata an ka a wawata fewtude Allah toroma taw newnu dino laaɓi poy voilà aywa nam haɗa Cheikh Nasir o weltanama bus wa illa landal ɗimmal ngal oɗo o maki wo ko honɗum woni saabu o sonnajo mandantede mo inni ɗon falanomo jomɓuɗe aywa nam o inni wo ko ene hiɗon yiɗi oɗo tigui e giggol ka ko tawde sonnajo mo nanti inde tun ko ɗum si inni ɗon hiɗon faala jomɓuɗe ma wona saabu nantugol inde mi ɓangini giggol e mu'um mi démontri ɗum kadi mi wakkilike perdugol golle an mi dilli hakkude leydi e leydi mi yeeti ko min wona sama kala ma penale mi sifora ndum fijundaru dey mi sifora waɗugol buzz kala ko yalti ka hunduko an ɗo haray ko no woniri en famodiri fami voilà donc haray ko e hoore haqiqa mi dillan nden nde seediti ɗon nden haray mi ari mi waɗi démonstration jiyan ɗin fof hande kadi wona hande kadi mana ko fewtinaɗo on habbora jaaba on en famodiri donc ɗo e ɗum noon nini miɗo fewtitani jiwogo kadi machallah en famodiri o gueli kudetaji ɗin no heewi noneji buy tigi tigi on wona kudeta ko kudeta constitutionnel e kudeta militaire e kudeta sentimental joni donc haray jiwogo kañum kadi vraiment woni ko attiri attention an e mum tigi tigi on ɓernde an fewtiti e makko ɗulle ko jiwo musidɗo men Guinéen jo PV Zena jiwo tomajo mo Macenta wuruɗo leydi Maroc nini wonɗo gollude programme cosmétique donc haray ko oɗo koye ɓawalaji selludale mi yimo ɗe balɗe ka réseau sociaux ji i tawi modi mo laaɓa vraiment mi heɓanimo giggol mi fewtitimo kadi mi wolnimo ko waɗi noon mi sifora couleur reedu machallah donc mi jokki ɗon balɗe modi Allah udditi dambugal ngal o inni modi kan kadi mo yiɗi o inni kanko tigi rat yo watta ni yila e an gila neeɓi kono vraiment gonga ko goɗɗo go jiwogo wi aynolan ka lycée wonde on aux filles le service de balayage et aux hommes le service de dragage, c'est-à-dire ka fi fittugol ko rewɓe ɓen adoto kono ka fi mana
immanagol oya donc worɓe ɓen adoto donc min fewtiti e PVZ na ɗo mi ɓanginanimo wonde vraiment haray mi heɓanimo giggol miɗo ɗaɓɓi dewgal hakkude amen ko waɗi noon min giggol angol ko giggol tigi tigi wongol ko waɗi noon kon woni giggol tigi tigi wongol ko giggol ngol dewgal ngol amour de mariage ko ɗum ɗo woni véritable amour on tigi tigi on donc mi wi miɗo ɗaɓɓi dewgal hakkude amen vraiment Allah waɗi o neɓinaali o jaabilam positivement kadi o inni vraiment haray o newni o jaɓi o weltori kadi tawi Allah ɓiranilan gonɗi battane neɓugol habbagol ko feƴƴi kon donc mo Allah ɓirani gonɗi o wullitata si wona gonɗi welo welo donc vraiment haray ko ɗon fewndi ko ɗum fewnditini ko min e PVZ na woni jaaɓotirde konnguɗi giggol konnguɗi welo welo ka réseaux sociaux ji nini mi profita ɗo mi humpita jama wonde page an Nasiru officiel on no pirata donc arnaqueur ɓe no janfi men pirati page on donc piiji kanuɗi no feƴƴude ka story ton haray ɗum ɗo wona immorde an ko teddugal jama on mi créyi nouvelle page Nasiru prési officiel donc haray yo jama on artu ka nouvelle page ɗon wallito men signalugol ancienne page on fiyo Facebook bloque on ɗon o acca e harcelugol jama on e ɗin mauvaise image ji ɗon ok haray mi weltanama oɗo kañum kadi o landi o inni wondenede mo hay joni koye on sonnajo ɗon o inni yarle on ɗon sonnajo ɗon continue yewtere hay joni ka on aretino joni yewtere continue hakkude amen nini ko ɗum woni ko kanko habbora jabawol hande kadi wurin mi ala commentude fi makko publiquement haray alamo mone musata tigi tigi on ko ɗum woni elle m'a ignoré et méprisé même si elle n'a pas donné de réponse claire ni oui ni non mais joni haray meɗen accude ka miɗo accude ka woni ɗon gonga ko wiyete kon giggol forcetake donc haray ko kanko habbora jabawol ɗum ɗo yowonu ka woni ɗon ha ka Allah muuyi wo tigi tigi on haray min on nini miɗo fewtiti e PVZ na haray ko ɗo mana ko ɗum ɗo woleten fimum publiquement e hoore welo welo nini voilà hayran inchallah ɓeɗo kañum kadi ɓe landi wo wondanedema ɓawo nde andantedema ɓe humpitike nde falano ɗon jombude oɗa sonnajo wo tawi hiɗon wonduno e sonna moɗon wo kono e nder muɗum e sertuɗon jonnituɗon sonnajo mo ngo wo kamɓe noon ɓe humpiti wondanedema ko addi saabu jonnituɗon oɗa ko fiino jombiron oɗa ka ko honɗum woni sabu wo jonnitirɗon ɓeygu mo nam haray ngal ɗo landal ngal ari laabiji buy mi jaabinoke ngal mi jaaboto ngal ɗo kañum kadi haray ko ɗum woni hari miɗo mari sonnaɓe ɗiɗo mi heeɓi ko wiyete kon divorce hakkude an e sonnajo an arano on e nder lowre nden kono wona sabu oɗa dey wona sabu sonnajo go'o wona sabu jombugol kesum ma sabu sonnajo go'o mi accitiri on ɗon min haɓu ko wonduɓe fof haɓata kon ko wiyete cergal kon ko hunde añinide hunde kanude hunde nde hay e goto yelaki ɓurde kanude e piiji dagiɗi ɗi kono haray si piiji ɗin ardi e koddoruye haray o tigiri ko jebbilagol wodani ɗum on tigiri etike yeru mum on fiyata hewtu nun ɗon donc haray komi mari komi wi'a ɗo ko wonde wona dey sabu goɗɗo go'o addingal cergal fi honɗum hari komomi rewɓe ɗiɗo haton jinano yomi accitu goɗɗo simi wawa jombude goɗɗo ɓay haray miɗo sati jombugol ha nayo ka hari on arano ɗon o newinino mi jombiɗimmo donc ɗum holli wonde on wona o waɗuɗo waɗa hari heɓugol sina ka donc yo jama on yo accu ɗaɓɓitugol tenɗi e dalare donc wona ɗon saabu on iwruno few hawrodiri tun e lowre nden donc haray yo jama on fototelen ɗon mi ala noon addugol innugol ko ñawugol ɗo ko oɗo marno gonga ma ko ɗum ɗo wonna hakkude amen toon ɗum noon ko interne ko privé donc haray ko wano noon ella la inchallah hara he joni landari ko ngal ɗon ngal ɓeɗo ɓe maki wo wondanedema ko hon ɗum addi ha tawi onon ko yon iwu lagine yahon ha Nigéria wo sabu debbo goto wo ɗum e ɗum muɗum lagine no jogiti rewɓe hewɓe labaɓe wo ko ndu na ɗon e ɗum jama wolay toon tigi tigi o
ko wiyete giggol kon yen geli ɗum ɗon wona ɗum ɗon iɗen andi ko woni ɗon ko wonande anduɓe ɓen fi kala buyno majja ɗum joni ma no fenni ma no wi joni ɗum accino ma ɗuma. Donc je rappelle que je suis le président des amoureux de Guinée, le métaphysicien supérieur. Donc haray telen ɗon awa joni si ko bon ko ɗum mi wi'iɓe wonde mi añanaali bandiraɓe men Guinéen ɓe ɓen hoore ande tawde hari déjà mi jombino ɗiɗo maɓɓe. Donc haray ɗulle wurinni ni wimi miɗo wowli fi Guinéen jo kadi awa haala walaki kede awa nam haray hikka ɗon kañum kadi landal goho oɗo inni wo ibi lanɗo oɗo laami colonel Mamadou Doumbouya o ibi o laami o heɓi ko timmata noogay yehi dow fureji wo kono hay e laawol gotol yimɓe ɓe no heɗade on wo kono hay e laawol gotol kanko o heɗitaki on ko innuɗo colonel Mamadou Doumbouya yo ɗuyto wargol ngol yo accu wargol ngol yo rento wargol peuple lagine on wo ha hande on wola ɗum on ɗon o heɗitaki lan e konguɗi an ɗin fof. Dernière conférence de presse mo mi waɗi Conakry on yo heɗitomo ma o ara ka WhatsApp an mi ɗaɓɓita vidéo ji ɗi mi naɓanamo aɗon haali ɗum ɗon mi condamni meurtre ji ɗin avec la dernière énergie. hay e goto subhanallah waru hoore. Donc ɗum ɗon haray ko en fof condani ɗum ɗon. miɗo felliti noon wonde wona e sago makko kanko colonel Mamadou Doumbouya haray pellet miɗo andi mo ko wiyete jumeau spirituel kon ɗum no mari ma'ana mum feere ɗe wawi artoyde mum inchallah kono miɗo mari connexion télépathique hakkude an e makko manam miɗo wawi resantude sentiment ji makko ɗin en famodiri. Donc miɗo wawi wi'ude wargoji ɗin wona e ley konngol makko wona ko kanko ardi ko o responsable mo doit ƴettude disposition ji ɗin fof o poursuiva o laɓɓina kono haray wona kanko udditata hunduko makko inna yehe waron kaari. Haray ɗum ɗon kadi ko wana non haray koye hoore ɗum ɗon kondanuɗen meurtre ji ɗin ellala inchallah haray yo jama on kadi mi onno par ce que piiji ɗin si a faalayo manno a adday ko sabuji ɗin fof honɗum woni addude meurtre ji ɗin ko manifestation ji ɗin. Manifestation ji ɗin ko hakkude hombo e hombo ko hakkude sukaɓe ɓen e force de l'ordre on. Donc hande kadi en condani côté force de l'ordre on vraiment haray ɗum ɗo ko hunde ɓurde kanude ni si tawino en yowino tama wonde ko en kellanino ɓe en weltanike ɓe koɓe yaltini en e jaggu Alpha Condé saabu wargoji wonnoɗi wadde toon ko tama wonde hande kadi wargo acci. Donc yeru ko continue ɗo kon haray en condani fermement avec la dernière énergie kono haray jama on ka sengo manifestation ji kadi komi wino ka conférence de presse an ɗon kon miɗo tabintini ko wonde wengen accire ni manifestation ji ɗin taw min mi heɓani en solution ɓurɗo moƴƴude yo jama on heɗitolan habbitola mi wi'uno ɗon kadi wonde que je neutralise métaphysiquement les manifestations, ça ne peut plus prospérer en Guinée jusqu'à nouvel ordre. Donc kadi haray miɗo menteni tabintini en famodiri donc haray acce jentodiren voilà. eywa nam haray lande komi jogino kon lanni ko landal gotal heddi kañum kadi usade nane heɓe jonuno on landal ɓawo nde mi addi ngal ɗo landal onon kadi addi on landal ngal ɗon ko woni ngal landal ɗo musidɓe ɓeɗo maki woɓe humpitike wo wondanedema seeɗa onon e colonel Mamadou Doumbouya hiɗon weldi hano wo ɓe yewtama e colonel Mamadou Doumbouya no jonni on suddiɗo mabɓe on ɓiɗɗo on woni yon okkitir o yarle ko non hiɗon weldi ha yarle kadi colonel Mamadou Doumbouya no jonni on jiwo makko yon okkitir kono kana non weldugol ha no feƴƴi ɗon par ce que si yimɓe yeehi ha ɓe woni funeɓe hara kadi ko funeyagal ngal ruhuji ɗin
faame wonde bani adama neɗɗo ko piiji tati ko ɓanndu ndun e ruuhu on e wonkikin ɓanndu ndun e wonkikin e ruuhu on ko ɗiɗo piiji tati woni bani adama awa ko wiyete funeyagal ko no waɗi noneji tati funeyagal ngal ɓalli ɗin ɗum ko boboɓe jibindinteɓe funeyagal ngal wonkiji ɗin ɗum ko âme jumelle wiyete ma âme sœur so naati ka google on yiyay ɗum ɗon fo muɗum ko développa no woodi funeyagal ngal ruuhuji ɗin ko ngal ɗon ɓuri tiiɗude en famodiri ko ngal ɗo wiyete jumeau spirituel so naati ka google kadi on yiyay développement mum ko herti si en addoyi kadi yewtere mum ko herti en développay naaten en profondeur donc si yeehi ha yimɓe woni jumeau spirituel haɗa wona weldigal landeteɗon feƴƴi machallah amma ko tippude ɗum kadi mi wi'i wonde ɓeygure fune an nden ko ɓeygure an ɗum woni jiwo makko on ko jiwo an miɗo mari konngol e jiwo on ɓe fi jiwo on ɗum haton jina habbagol ha fune an noddanmi wi'anmi ihin okkitiran en o jiwo haray min kadi no fewtimi komi responsable moko baɓe marɓe jiwɓe ɓe fewdiɓe ɓen fof no andi on responsabilité ɗon mo ɓe haray no yeeli yo jiwo mum on heɓu dewgal voilà donc haray ɗon min ko tippude ɗum ɗon e komi andi ko wonde buy sukaɓe buy haray no faala kono no huuli reedu no wi'a ɗon wonde ɓay ko laamu ni mi suusata tuɗoyagol tedda paɗe wi'a miɗo faala jiwo mo on no donc fiwata sukaɓe waɗan men ɗo jiwo amen on su'un ha o sontira men donc ko tippude ɗum mi wi'i haray vraiment miɗo okkitirde o jiwo amen ɗo ɗum woni jiwo fune an on colonel Mamadi Doumbouya jiwo on ko Doumbis men Miss Doumbouya Doumbis donc haray ko oɗo haray jama men on buy ko tawata près de 1000 personnes on déjà candidaté fi jiwo on haray on dossier ɗon no arde ko tuma min père an on feƴƴi ko tuma mariage an on feƴƴi si fi jiwo on ɗon tañe donc haray koyo jama on fof wallito tawno babaji on jombirata o few on tuma noon arten e fino jiwo on jombire nam aywa nam joni haray musidɓe en nani wondanede haari koɓe 1000 on toyi kadi no poosi candidat joni timmi 1001 haray musidɓe kadi ɗon poosi candidat mi poosi candidat dey eyo awa ɗaɓɓitu photo jiwo on ka google watti ɗon e photo mon on addanonmi ka whatsapp mi publia ellala inchallah ellala hayran nani haray musidɓe julɓe en weltani ko boy Cheikh Nasir wayla no heddi landal gotal ngal aywa nam ko usat en jonno ɗa kon mande tigi kon ɗum wallahi mi mantaki ok joni lawol go parce que mi andi tali ɗum aywa nam jaboytoɓe ka haray ustad en o yafoto dey woni ustad Mouhammad Samba ɓawo nandantedema on jonnunoɓe landal kono landal ngal mi yeggitingal wayla Cheikh Nasir joni alhamdulillahi en gayni joni on weltanama bus Jama TV weltanike on yiɗuɓe émission gandal e faamu nokku kala koɓe jooɗori e leɗɗere ɗen la andi ɓe weltanike on haray e citella on hoddiri hiɗon ɗo on fokkita tawa ko meɗen Jama TV hino lerɗi e yiɗuɓe Jama TV ɓe lerɗi yiwgol gol on ɗo laawo ɗimmol haray citella on hoddiri min habbitoyi on laawo ɗimmol woni ko hikka woni kadi na hikka ɗo koko moɗon min weltori buy sena moɗon haɗa ko konngol honɗi wonɗon e waynitorade ndaare no ombiren jonde nden haɗa yaafe mera a inne tun usaden ɓe noddi fi addugol landal ngal nam usaden aywa nama o habbite men seeɗa wa illa ɓe addali landal ngal ɓawaɗo musidɓe joni Cheikh Nasir ko honɗum wonɗon e ombirde jonde nde naam haray e weltodirani yo Allah weltano en haray ko komi woni wi'ude métaphysique ka communication ji an ko gandal hertingal gandal ko wiyete kon le côté ésotérique de l'islam authentique mana piiji ɗin fof ko ɗiɗi Allah waɗi koko feeñi e ko suuɗi donc ko suuɗi kon dina kan no mari côté ésotérique mana ko woni si innama physique
koko yaasi on ko monde yaasijo sutodiraɗo e mum on si wiyama métaphysique ko monde suuɗiɗo mo tawata no wooda kono en sutaki mo en famodiri koye on monde ɗon jinnaji ɗi woni koye on monde ɗon ruhuji ɗi woni donc haray on monde métaphysique ɗon ko gandal molanagal margal kadi asli selluɗo ka diinagoy voilà donc ngal tawata haray ko ngal ɗon jogiti ko feeñi ko mana mo maîtrise on dimension métaphysique ɗon o heɓay solution probléme ji wonɗi ɗin ka monde physique en ƴettay tun exemple goto neɗɗanke on wiɗen ko piiji tati ka ɓandu ndun e wonki kin e ruuhu on joni noon ko ɓandu ndun tu woni ka physique wonki kin e ruuhu on ko ka métaphysique woni en famodiri joni noon calculen ɗo hakkude physique on e métaphysique on ko honɗum commandi ɗuma kala ko waɗeten ka monde physique ko honto iwranta en ko miijo taw ka ko miijo taw suppitoto e on tigiri ɗumanno ɗon miijo ngon ha si tawi o tabintini on gon miijo ɗon ara ka cerveau moteur on cerveau moteur ɗon jonna gotel e 5 organes de sens ji men ɗin jonna ɗum ɗon instruction si on tigiri immo waɗugol kuugal Allah tigiri no tabintini ɗum innamal a'malu binniyat golleji ɗin golleji yaasiji ɗin ko anniyeji ɗin jogii ɗum donc ça veut dire ko métaphysique on jogiti physique on en famodiri donc haray noon alhamdulillahi rabbil alamin Allah ƴellintini lan ko herti e ngal gandal métaphysique ɗo haray ko tippude ɗum mi dari darande nde mi dari nde inchallah haray mi jeeja gaño darade yeeso an e nder dillande anden e hoore tooñe ko waɗi noon miɗo felliti ko hoore haqiqa mi dari miɗo felliti miɗo wondi e Allah e hoore ɗum ko hulete kamen he'e ko wiyete ñanne ma jinna ma karama ko baatini gollitiraɓe mbilew ko ɓeeɗo mi adi taƴude hare hakkude an e mum si goɗɗo diwi ɗum ɗon dari ke yeeso am ko alda e hujja haray o wonana hedditiɓen exemple haray mi sakkitora ɗum ɗon eywa nam haray musidɓe julɓe ko adi yen ombude jonde nden woni min Mouhammad Diallo allahu tabaraka wa taala no arkisinmi ɗo nokku woni daara tahfidul qur'anil karim lan udditi ɗo daara komi hunjina pay koye qur'anul karim mi ƴettay jiwɓe mi ƴettay worɓe ɓawa ɗon kañum kadi haray hiɗen janna ɗon langue ji ɗin tatin noon woni arabe on ɓawon ɗon tigui janggorde qur'anul karim ko wona noon kañum kadi e porto on e anglais on inchallahu jalla wa ala haray kala faalaɗo la noddude no wawi noddude e 783 66 50 77 783 66 50 musidɓe julɓe oɗo ko daara meɗen keso wonade udditeɗe halaysta yallah on hoddiri lan habbi toon fof ɓawa ɗo musidɓe julɓe hiɗen ombude jolde nden e jarnugol Cheikh Nasir e jarnugol accituɓe waktuji muɗum nokku kala ko ɓe jooɗori e darugol oɗo télé meɗen haɗa musidɓe julɓe hiɗen tori nde Allahu tabaraka wa taala watta barki e télé on nde Allahu azza wa jalla hewtinta télé o nokkin e tonin ko hayni ɗon hoore makko Allahu no wawi ɗum ɗo kanko inni yen toromo si en torike mo o kora en hiɗen torimo nde Allahu azza wa jalla sakkoto hakkude men eɓe ɓen sakkoto hakkude men ɓe yiɗa hunde nden Allahu newnana en ko wonɗen kon e wadde kon yaara yeeso yallah on hewti Jama TV dow téléji heɗiti ɗin fof yallah on jonnu balɗe jon nokku on yallahu tabaraka wa taala waɗu barki e ko jon nokku on woni heɓde kon Allah on arkisa hedditiɓɓe kañum kadi ko ɓe woni heɓde kon waɗa e muɗum barki musidɓe julɓe si tawi Allah on hoddiri en e yontere hande émission moɗon yiɗaɗon woni gandal e faamu e télé moɗon waɗaɗo barki on Jama TV kala wo ko yiwɗon feƴƴi e émission ngo musidɓe julɓe
e tawi ko non wowlirte no wondi e ƴiyal no wondi e bindi hare ɗum ɗo no iwri Allahu tabaraka wa taala kala wo ko yewɗon émission o fi ƴiye muɗum immorde faljugol e bindi faljugol e no jangirte feggagol e ɗengal ɗiɗo fof no iwri e bani adam tawde bani adam on o tagama o timmali ko wonnon kañum kadi o hokkama gandal wonali ko ɗuuɗi o ma utitu min al ilmi illa qalila أقول ما تسمعوا من الذكر والآيات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم بين الأسماء مرموق